Da kayo mapala ko naganak. Di ko malibliwan nga bagbagaan dikit anak yung uray motor. Ang runo ta motor uray mapandat data karayan nga mapandag didikos isoda dapat ang mabahan nyo ko mapalpalabusan ita. Awanen ti Anges si anak ni Manong Jason idi madanunan na. Iti maysa abalay pagagasan kalpasan ana ipadanon kanya na ti panakalmes ti maysa karitisingin a baruna iti paset ti Baruyan Dam iti barangay Baruyan, Bangi, Ilocos Norte. Sigon ti nakasarsarita ti JCQ Online News ang maysa karitinang rescue nga ginindeg iti asideg ti nakalmesan ni Prince Herald nga agtawen dayto iti DC sa East ken residente iti barangay Utol, Bangi, Ilocos Norte ket awanen ti Anges na edi ta maiyaon da manipod iti tallo katao a kaadal tinagdigusan da. Sir, dasyak kinang ibilog nga talaga. Upat kang lang anapan nangalat jay ko, sir. Di madama agdidigos desot pa nakalmes na nga ta. Jak amo asawon, sir. Di jay lang pinag-rescue iti papaminta, nagpaarayat da. Dagiti kadwana nagpaarayat idi. Uwan, sir. Ngem idi naalaw yun awan Anges na idi. Awanan, sir. Tada idi na isal pamiyan di bilugon, sir. Kut amumot, sir, nagadalak mo di kas jay nga. Dede pang the first aid. Awanan, sir. Haang pulos nga umangos, sir. Ngam dito itinangi bilugan nyo ide. Uwan, sir. Inga pumit jay, sir. Di jay kayo, sir, nga mismo. Nagpakada kanu mapandalang agdidigos kadwa na dagiti tallo a barkada na iti kaasireg ti barangay da ngem gaputa adu ti tao iti naplano da apapanan ket nagdaretsuda anapan iti Baruyan Dam nga isu ti nakalmesan ti baro ni Manong Jason adaytoy ket maysa kariti finisher ti grade 10 iti karaytoy masungad apan nagtuturupos iti pagadalan da. Kasano iti na ipadanon kada kayo sir nga napasamat ng dati Baruyo sir? Idi umay day bagat ti balayon sir ke ada di ospitalon sir. Nga ti amomi naka CPR sir sta isot ibagata. Ang tagayam idi kung katawanan. Adda pa lang gamit ti Baruyon idi sir ke handa an intaray dangam ti pan nakadama ko tawang pulsunan sir. Okay. Karita nga aldaw sir napananda nga min nagdidigusan sir. Ito'y abot ti bagala sir. Ito'y sukan spring sigun ti ibaga di kajay kakatwa na adukan ti tao. Tapos inte jedam tado magastepe lang ti merienda tayo sa titog titikos kunana kano sir. Kat idi mapandad jay sir. Mabaling kumat magnadjay dam nga detay pagtakpakan ti danom. Ngam gapota ijay dulo na imurdong na nakarehas iso nga handa makapagna iso nga napanda ng likaw ijay. Uwen sir. Sada bumalasiw ko mangam DJ bimalasiw dangam jemay saha nga bimalasiw ta hanamot aglangoy nga talaga. Uwen sir. So nga dinamagdamot ka dyan anak ko anak ayam ko na nakano digay kadwa na hangan na uni takas jete uwali na iti anak ko nga na nalmuser. Hindi adada ka no jay tinga na sir na udi. Sa digay kadwa na nga may sa imun una nga talaga. Uwan sir. Imun nga talaga. Taamo na or taglangoy sir nga iti na talyawon da anak ko. Pagpapaisalakan. Okay, sir. Ngam napandamot, kasasar napandamot, inalaw nga mairem-rem na jay, napandangalaw iso nga hana na isalba. Okay. Dati sir, mapandamot agdidigos karita nga. Haan sir, ta permi nga isulat ti permi nga bagbagak kanya ta nga duwa. Ta amok nga handa mo taglangoy, hang kayo mabapanay dyan anak ko kung kanakpal. Bagbagak lang, hindi namin sangal daw, sir, manan malagit pula unay. Okay, ang kayo mapanay dyan anak ko, katatalan, medya, kung kunak, doon daw ni kay graduar, kung kunak pa. Iso kastamot kan sir, kaya nakapasamakan na. Nga idinto nga di may among adda tagitam tati kastada ti pakada na ito'y spring ti suwakan sir ti papananda one sir. Okay damag ko sir ket agradwar pay iti karito nga tawen or finisher iti grade 10 sir one sir tunno ko nga 14 sir nga awanan sir ata adon sa pay singin na sir adda sir. Okay imbag ta daytoy singin nagadhaan nga naawis sir one sir ta idi ayaban na nga umuna
yak kayat ko na Awen, sir. makaturugak ko na. Okay, sir. Ngam, dito, classmate, damot lang karoba mi, sir. Di nakas na, napandapay lang nagbulbul at yung plaza. Awen, sir. Hindi ko, dito, sir, dito na tayo nga ni Prince Herald, sir. Sinubli na pa, may iti man nun. May kana ako na. Kaya, makaturog, kahit kot maturog ko na naman nun. Kat, imbati na kano pa iti cellphone na dito, sir, ni Prince Herald, imbati na. Tapos, tinawagan na. May kan intayo, jadi abot ko na kano, sir. Abot, okay. papilar ka na, na dito nga spring. So, kan spring. Okay, sir. So, sir, Awan, di kitikas lang nagbalin nga partaan na kada kayo or nagbalin nga panang lamlambing na kanya, yusak ba nga napasamak DJ kanya na, sir? sigon ti istorya ni bakit ko sir ti bigat nakais-isog nga binaon na nga napan nagsaga di sa ako naka-is-isog ka nung napan nagsagsaga. Kas-isog sa ti mga 8:30 nga ta. Napanak mo't gimatang diyan nagsabay kami. Napang gimatang ti kanan na nga pansik kanton. Awan, sir. Sa apay mabising ka nakaw nakapul. Kunana tapos inggatangan nati dati ngamin adi nga basit circuit. Mahilig nga agsapol ti surprise. Basta sumangpot kami tay surprise ko papawon no mamawon no kuya kunana. Oo. Ket permitter gragsak na ta hindi sumangpot ada chaki na nga inten na. Uwe. So dayjay ti kasla partaar na nga sir sa idi kundi dayjay idi ti mga kuha nga ta sir. Baka siguro no baka magmagsatan ti angas idi. Adi may kasinsingkod to nga siyempre tatala nga umay. Inshot mi mo't yung hindi kagat-gatang ko di pinagatang kong emperador. Hamot nga nagpigsa siya, pan nakakidag ko dyan lang isaan, natumba dyan emperador, ngam hanga na buong, pati danom na itin na. So di jay, di ko ang hanga mabayag sir, kat may di ibagan. Nagsido okor kay kaday nga time sir. Dapat itimawag sir nga ngayon muna. Madamdama ko, iso di dyan napasamak nga natumba, nakidag, hanggang nga nakidag, iti talaga. Lakas dyan nga tati ko na. Okay. So sir, karating nga pasamak, anatikas na nga, may padanon tayo sir, digiti pada tayo nga naganak, kang ronaan na karigitay anak tayo nga dandani a grade 1, ngayon adarigiti kasi nga mapaspasamak sir. Tilang makunak, kada tayo nga padak nga naganak. Amok nga hante man nagbaybayan, managpalagip iti anak tayo ta asin lungarot ti naganak nga mapahamak ti anak na. Yes po. Da kayo mapala ko naganak. Di ko malibliwan nga bagbagaan dikit anak yung ure motor. Ang runo ta motor ure mapandat data karayan nga mapandag didikos isoda dapat ang mabahan nyo ko mapalpalabusan ita. Okay, sir. Dahito yung pasamak may nagdakkel nga ko. Trending yan ta Facebook. Ita lang tayo ipagak nga padak nga naganak. Okay po. Para ti JCQ Online News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.